Pozdrav svim ribolovcima. Upravo sam se spakovao iz razloga zato što riba uopšte ne radi. Znači, za sat i po vremena koliko sam sedao i pecao na plovak i dubinku, nisam imao ni jedan trzaj. Jedino sam 2 puta vidio tamo kako se neki kauglar brčnuo, ali to je isto sića. Znači, pecam ovdje već 4-5 godina. 4-5 godina i stalno nešto uhvatim, uvijek nešto uhvatim, ali ovo je stvarno strašno. Evo, rešio sam malo da pokažem, ne znam koliko mogu da snimam, baterija mi je prazna, ali snimit ću koliko mogu. Evo, smeće. Kupili smo ja i moji drugari ovdje zato što često dolazim, ali ne vredi, dolazi sa Tamiša jer je kanal povezan s Tamišom. Evo ga mali uštir. Šta da vam kažem, kao što sami vidite, ovdje je voda niska, dok je ovdje voda super. Ovo je kanal, pre bio, znači bio sve ovako pun i pecao sam, tamo mi je kuća, prilike, i pecao sam tu, znači uopšte mi nije daleko. Bilo je šarano dosta. Kod ove pumpe, znači, stanem ovdje na daske, sići ću sad ako mi se nagasi telefon i hvatam čikovi štampajzere za sobi smeđa. Također ovdje sam je hvatao, merede u šaki i drlje pod dnu. Večerac.